Ag lanúint le ma vision thór Airí Éireannacha, díríam ard via. Cé cohéirnach is atá argóid bíg réalnos. A bheitimiis marachtant bhí na tíre. An cabáiste agus prátaí a bheith a gceist don bricfasta, lón agus don dinéir. Díreach cat fáil atá céad fáin géad déanta in Éirinn. Pray silence, my lords, to receive your first remove. Brown broth. Agus mé curtús lem ilreacht bíg timpeall na Éirinn ag glorig freagraí go hocrasach tagan gná ocras orm. Agus búlam isteach san áit is goide, stáisiún Applegreen an motorvalach. Inis cad go díreach atá fáilinsa atá déanta in Éirinn. Tá lánarí déanta in Éirinn sa siopa an seo. Tá an isca as chunta muoineachán. An súráiste agus an súúil, tá siad sin ó chunta dúnagáil. Tá sin déanta dúnagáil, no? Is féidir leat an sú a dhéanamh in Éirinn, agus tá sin déanta in chunta dúnagáil. As cad eile? An araig an seo. Tá an bainne déanta in Éirinn, tá sin as chunta dúnagáil freisin. Agus déanamh an yogurt freisin. No, really? Tá sin organic yogurt, chunta dúnagáil comá. Right. So if Applegreen is keen on supporting Irish, but what about the companies? What about Costa and Burger King that you have? How Irish are they? Well, say all the sandwiches and a lot of the pastries come from Warren Point in Ireland for Costa Coffee. If we look at Burger King, all our meat products are Irish. The vast majority of our lettuce, tomatoes and salad products are Irish. All our bread for the buns are Irish. Really? Unfortunately, we can't buy potatoes because the potatoes are coming in from Holland. It's a big international thing to get the right size potatoes of consistent quality. So it's... so most things in Burger King are Irish except the chips, the potatoes? Except the chips, yeah. So tá sibh tréis a lán rudí Éireannach a bhailiú an só? Tá sé anna táachta Airí as Éirinn a cheannacht, agus tá sé anna táachta posna Éirinn a chosint. Tá Applegreen ag déanamh a níhil Airí as Éirinn a díal, agus is más sin. Ach go minic níl sé practical náfiú in Déanta. Bítar ag bra na séisiúr I déobh glasrí nó strátaí, agus seachas a saoire bheith sé dechar tacht frátaí Éirneacha. Ach fós, cuireann sé óntas orm nach féidirling scalóga prátaí a dhéanamh, nach bhfuil dóthain prátaí sa tír le scalóga a dhéanamh. A bheitach sé sin a bheith fi. Tam chundal chuig ceann den a díaltóirí scalóg is mó in Éirinn le breise álam. Now she's holding his hand and they walk out the door. It's just a big bag of chips and a burger to go. A big bag of chips and a burger to go. Rudí seo an bhfuil siad déanta in Éirinn an feolar dúis? Yeah, tá gacu déanta in Éirinn. Well? Fáimúid se an feol as chuideocht feola na Éirinn. Cacna, so tá feol go bra agus cá méal an chicken, bhfuil sé sin déanta in Éirinn? Yeah, tá an rud céine leis an chicken, fáimúid as chuideochtaí chicken na Éirinn agus na fearmóí áitin tá túnán álamach cara an chicken agus rudí mar sin. So is féidir feola bheith gom is féidir chicken, as cá faoin mar sin scalóga prátaí? Ní den cóirlacht déanamh scalóga níos mó in Éirinn. Agus an raibh cóirlacht Bhí ach dúní sé cúpla bhíonóí agus Kenny Supermax an busca journach. No, really? Is bráling scalóga sa tír seo. Déanann Supermax 8 milliún do gnó gach blian. Ach, is as an melig a hagan na scalóga, agus is sa sasanna hagan formhór na scalóga eile I dhialtar sa tír. Úsáid an formhór na chippers Maris Pipers a hagan ón ratan. Tus nachfuil siad fáil in Éirinn ach idir mí lúnasa agus mí dearafóra. Importálan éire 5,000 tonna de frátaí ón ratan gach blian. Tá tionscail na brátaí in Éirinn ag folingt dá bhár. Bhí titim 60 fáin géad líon na brátaí a cuireach in Éirinn na nurig. Ach is brá lumsa scalóga. Céan dochar a dhéanach sé cúpla ceanna ithe. An bhfuilm ag dul thar fór. An bhfuil se á féiseach a cheappa go bhéad fá bra bhí atá céad fáin géad Éireannach.
Leis an cheist a chiire, téam chun cainte le duine do mhór locht bíg na tíre, éman ó Caháil. An rud atá tá gentus na Éirinn ionta maiith, idir eol agus dhiasc agus bhainne mar hampla. Tá sé sin ionta maiith. Sin rud nítar leis nach mion go minic. Sin an rud is massa. Is tá mo duine inar gcónaí Éirinn chuin agus is illeannaí. Sin an gúil se cracailte bheith a gcíche targaí ómillion seo an tamar fad. Íreachí tú brandde agus ba bhhaile sa ní hamháin éaló ón illean ó am go ham a fásta bheith a gcíche rudaí áirithe difriúil le. Is dótha. Mar sin níor bhhailm sa bheith beo frétaí agus ar eol agus ar dhiasc an tamar fad. Bhéan na géirí ríis ammantaí, bhéan na géirí pasta, fasta, ó am go chéile, níl dát ar bí ar sin. Is buil nach féidir an ghlacha le tróir éaman agus umprú ar bhí iasachta inine darí na tíre. Catha mise brach go hill is go thomláin ar rudaí atá déanta in Éirinn. Is iad sin a bháin a rachaigh thar móbheola. Agus fearr atá déanamh iireachta é seo chuircan cín ná an cócara réalt Michelin Ross Lewis. What percentage would it be Irish first? I would say that we would be probably 80%, you know. So I buy Irish produce in as much as I can. You know, you've got to work with what we have that's great. We're a grass-based agriculture and economy. And if you have the best grass in the world, you can have the best milk in the world. If you have the best milk in the world, you can have the best butter in the world, the best cheese in the world, and the best beef in the world. And we've got the best lamb in the world. So we have all these wonderful things around us, you know, and it's my job to highlight those. The artisan and the food movement in Ireland is wonderful because we're going through a renaissance period where we're starting to believe in ourselves as food producers. I'm a savage for bacon and cabbage. Tá Ross ag féchant leis an míochláir chamád cóhéirnach agus is féidir. Ach tuigeann sé códacaras atá sé. Tá an 8 fáin géad an bhí as Éirinn, a lánda ó chólachtaí beaga artisan. Má tá uaim i chinú gur déint in Éirinn atá ma dhéinéir is cútha a cahamé dul. Ceanna don artisans is cailúla tá an bustéir Ed Hicks. Okay, so tá ceiste gan inú tá mi chun muicáil agus began ín fiáil úsáid, okay? Now, an muicáil tagann si seo ó Gold River Farm, tá sin sios an acram gunda Kilmantáin. Tá an fiáil tagann si sin freisin ó Kilmantáin, agus tá roint slows no orna agam. Began ín salan ó cúnta Kiri agus na rudí beag áling seo má ecin tú iad is Alexander seeds a bhhaigh mé nervous salar inishman. So níl doubt ar ben ná go bhfuil sé seo go thomláin déint in Éirinn. Ach go áis bíní ní bhíon is agin cad a bhíon na stigdóibh a míon. Well, sinning an aib chun an Éirinn ará is féidir gachéin cinál rud a chuiristeach in isbí. Deirtar sin an fág bhfuil lipéid ar gachrod ach chun an Éirinn ará faoin na lipéidí is féidir an numar go rudaí chealt. So má déint go sé déint in Éirinn tá sé déint in Éirinn? Well, má déint ghfuil sé déint in Éirinn caithfar rud éige í anamh in Éirinn leis. Ach ní gá go meach an fiol éirnach chun tús. Dá ide? Yeah, no ní gá. Well, tá sé sais intake ag an am céad go dagan an fiol ó ferm éirnach agus níl sin de gceist de gcónaí so marrá. Right. An slí is fear gur féidir le aon duine deimhnú an bhfuil an bí ar mardach gúsáile ar tháinig sin as éirnach. Ba cháirda chun an Éirinn ará just anim críostaí an duine atá ag díal do dhéanaar a bheith rólasad. An bustéir? An bustéir nó an duine atá just mátá aithne agat ar anam críostaí nó anam críostaí. Okay? Bé an muíonn sin agah. Okay? Bé anáis ghail sin agat agus féidir le branisteach dúireach na súile. Come on, in our ear now. Ar tháinig sé nó nar tháinig. Agus, you know, sin an bailchas fearr. Cur ceist dúireach ar béas agat má tá sé ginn sin bréige dút. Tá sí sé ré inis le blasa. Ó, féchar is seo.
Oh my good God. Sin sa basta. A leid a bhuichas de ed tá ispíní bratha tá céad fáin géad Déanta in Éirinn in isisegam dom pros. Ach ní féidir marachtant ispíní a bháin. Ní móide go gahama Ariella I'm siú. Agus ón méide dúirt ed cahame súl géire chamád na lipéid. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. Is smínig tú riamh cévéad rudaí I do olbhar agá túla tá crutha sa tír seo, go thomláin déanta an Oileán. Tá sé geistigam sa fáil amach. Le breise nuacha is léir nach ón dír seo a hagan cuidan na Harry a cheapfá atá go thomláin éarnach. Tríal sibh féine. Féchagí na lipéid, feice sibh nach an formhór Boyne Valley honey ó glann na Boyne. Agus nach mertar Donegal catch in nó na ngáil. Agus tóg ceann den difriocht idir smoked Irish salmon agus Irish smoked salmon. Is as Éirinn ceannacha agus déatach an ceann eile a bheith ó flanéid bith. Ach go bhfuil sé datathe an so. Mar sin, léig na lipéid go cuaramach lena cintú cadas do chuid bia. Dá bhó a cheistíam céir go dtíorach bia éarnach is dulléide atá sé. Bartíam an chahar gáil le dul thór breis crothathóirí artazán, féchant féidir le héan bhia an tidal céad fáin géad éarnach a bhaint amach. Pull on your flip-flops and let's go shopping, dear. Táim I Mahon Point an marga ferme is mó I Gurcaig. Táid go thomláin dírehan sa haciacht do chuirt de airí éireannacha. Má tá tawa an bhia le fáil in éanáid is an so é. How many things around here are made in Ireland? Pretty much all our stalls are Irish, with the exception of a couple of stalls that bring in sort of carefully sourced stuff from abroad, but 48 out of our 50 stalls would be 100% Irish. So here, like, there's pizzas over there, there's pies, there's kebabs, there's fish, there's vegetables, there's bacon, there's bread, there's jams, and it's all made in Ireland. Everything's made in Ireland, yeah. A lot of it made in Cork, even. Yeah, well, we were lucky when we started the market that we were able to kind of define certain terms and conditions. So all of the meat that is being served here, served hot, is sourced from either a small farm with sustainable farming practices or an organic farm. How rare do you think this is? I think it's quite rare. Certainly to have something that's Irish from scratch, so from all the ingredients upwards, is quite hard, and you find a lot of here. A lot of other Irish produce, once it's put together in Ireland, becomes Irish, so it's kind of quite hard for the customer to find out what really is Irish. And that's the great thing about a farmer's market, is people come and they develop a relationship with their producer that they're buying from, and they really understand how it's produced, and they get the whole picture. Well, I wake up in the morning, hold my hands and pray for rain. I got a head full of ideas that are driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on Maggie's farm no more. So you're making fine chorizo in Ireland? The chorizo, yes. What, the meat is Irish? The meat is Irish. As many of the ingredients as possible are. Of course, the herbs and spices, seasonally, we would have to source those. But, I mean, the predominant ingredients, of course, are the pigs reared on our farm or from our contacts and friends. And the principle, I suppose, is from field to fork. So, yeah, buy some herbs and spices, but it's completely made in Ireland. So tell me, you have mozzarella here for sale. Yes. That's not made in Ireland, I presume. The mozzarella is made in Ireland. A local farmer and my boss, Toby Simmons, they came together. A marriage of convenience to keep everybody employed, really. But anyway, because it's possible, they investigated, went to Italy and brought back mozzarella, the buffaloes. And with a lot of help from the buffalo people in Italy, we've started making the mozzarella.
Taragi bioga artisan don sortshot na nehe is Éirinn sa tír beidir. Ach tá sé costasach dul ag canach waragi mar seo. Agus cé meach tawa an bhíaguin ní mód ag cheasach an póca é. Is úntach iad na Harry éarnach úra seo. A cad faoi bhí tradiisiúnta na Éirinn. Cé có éarnach is a táid. Tá cá seo dhéanamh aguin le breis agus míle blian, agus sumh níos faoi de fós. Ach a bhfuil atharú take an bro séas, an féidir rud siimplí mar sumh a dhéanamh fós in Éirinn. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd are jumping. Pump it up a little. Cad faoin na rudí a chuinn tú isteach sa sumh, an dír seo hagann siad na sú talún agus na sú craibh agus iad. An canna míid sú talún, sú chraibh, spionáin, agus sméradú fianne sa tír seo. Tá gin saoil ná fasan óráistí na grapefruits and so. Ach canna mar loch 500 míle de choirí in Éirinn an Éirinn. 500 míle? Ja. Agus an siúcra, mín tá siúcra dhéanamh an saga nach dó bliana. Tá, well de bhí dátí bíta siúcra a gorcaig, héir se go mala, dintí próséisir, próséisáir, ceanna mísna é isteach an sa, bhí se go dás, bhí ceisteach na míocht an cúntaí agus do cúntaithe las mu de fiúháin, agus an son go haban chúségin amadí, de bertíí ná díon fí a hiile siúcra in Éirinn. Ná, bhí géar céim in Éirinn, bhí sé anna iachar siúcra áil. Coigin price soos 7 géad. Agus ní a bhéon smacht do gingnar sin, bhí mar brathir siúcra an éasacht. Níl an cíal leis is lí bháin? Níl, no, níl agus go spéisiala. Tá sé anna háchtach darlamsa go meach nesplachas bígagain, gan bheith bra. Mar do bhí híorhéile nó, an órap nó péir mar an Éirinn de bhí do go blá clia go dtí cringithe má de leis siúcra. Agus sé dúrag lingná, nó daoine mothir an inal. Béidir go méidir fá go gan éon siúcra. Má ar díon an price. Súbháin brahan sér quotas agus protectionism agus saolín féin go raibh an siúcra le fáil, ach de bhar go sé os cún quota, ná fiad fi a híal. So, ceist amadí scial drúlach, ceart. Is tubaiste gur ligamar de thionscail an tiúcra dul in éag. Bhfuilm fáilim ach cad a hála. Leabhar an tachta dála do chuid in féin éangas ó snodí go minic sa dáil. Béidir go meach sesin in ann a bhíú. An rud a hála ná bhí athrú meán ag in Europe agus bhí siad a ligint siúcra in Africa agus ó Harlair na tíortha bogta san down teachta stacha marige na Europa agus bhí sé sin go má, but mar cuid sin dhéann siad athrú port agus dúirt siad go cafa reintainna cólachtaí in Europe dúna agus nach me chéin Jonta siad dul in a rá. Dúirt an ara talabhíocht ag an nám Mary Coughlin go raibh si chun chor a gcuine seo achathar tos go réile an Éirinn agus gur tír beagatá aning. Agus in íag sin an cólacht a bhí gceannas ar siúcra Éirinn Green Corps dhéann siad san cinenne dhéanamh an monachan déirnach a gúna agus siúd na ferramóí agus na daoine bhí gobar in san monachan bhí siad chun bheith héas leis seo agus bhí éireach go hára chun bheith héas leis mar ní bheith éon próseo séisiúil déanta ar siúcra ó hinne le in Éirinn, so ní léon siúcra éarnach ar fáil le heile. An é sin just part don dahan dú, an é nach raibh éon dolasagain ach an siúcra chailúnt. Well, bhí dolasagain an cédul sias ba cólacht é bhí denna brabús. Oh, bhí fé sé denna bharigid fós? Bhí sé denna bharigid fós. Siúcra packed in the UK an category for Nordzucker. Ireland Limited. Sin é. Féidir bhar. Chamáid siad an registered trademark, so sin tábhachtach dóibh son mar aithníon daoine go cólacht éarnach ar sílann siad go cólacht. So siúcra Nordzucker in isise ag na Garmánic. Well, cosúil an lán eile Éirinn. Ní málam ghlacha leis go gaithme déanamh dúras a graimín beag milliis as seo amach. Sucríam go bhfuil deocrum le mé féin a chuimh nó, agus mar de bhaint de airí mílse.
Mata éan rud céad fáin géad éireannach is piúnta lana é. An joch is Éirinní down. Le the whole Arthur, ná tep inis orm. With Irish wit and charm reflected in every side street bar. Here's where humour and philosophy provide almost cocktail-time conversation pieces. Yet the flavour of the occasion still comes in a pint glass. Old Ireland, yes, but who'd want to taste it any other way? Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. What's in Guinness? Malted barley, Guinness yeast, lovely hops, and give you that wonderful languid flavour at the back, and then there's the natural water that comes down from the Wicklow Hills. And then the hops are Irish, are they? No, the hops come from a global brands. There are markets around the world, and mainly American, Australian, and some German hops now. There's not been very much ever hops grown in Ireland. It's been one of those rare thing, actually. Some people have tried, but it just doesn't happen. Does that mean I can't touch Guinness? Like, how Irish is it? Oh, no, it's Irish. Of course, the recipe is invented. I mean, Arthur invented the recipe, created the recipe, put it all together, and Irish brewers have been manufacturing it here for 252 years. Oh, no, it's a pure Irish brand. I mean, there's nobody else in the world has anything like it. The hop issue isn't a problem for you, but for me, with my consciousness of not touching Irish, but you're saying I can. This isn't... Well, you might have to start this new Irish hop industry. Maybe there's an innovation, an entrepreneurial project. I just want to know, can I drink it? How about if I drink it but leave maybe a little inch at the bottom? I think when you taste that, the explosion of flavour, the uniqueness of the distinctive bold taste, you're just going to be in an absolute moment of wonder. And the little sin of the hops will be forgotten. Pull through the head now. Bhealach fergal éine, agus bheith sé drochmhéasach gan brean beag den stuff dubh of lasa I dach Guinness féin. Ach de bhar mo bhun principal fanachtamach ó rudí neamhéarnacha ní féidirlum diuc diagio a chríoch nó, cólacht sasanna a úsáidean arí iasachta. Mar sin leanan mo chuardach, agus tugann sé arasca Rupert ón warga ferma I ggurcaigh me. Der sesin go bhfuil beor lán éarnach á dhéanamh ag a son, agus bhíos fisrach faoi. Have a drink on me. What are you making? Well, I'll be making a kind of variety of different beers, kind of experimenting with different recipes, using hops that we grow here on the farm, and barley as well. You're actually growing hops? Actually growing hops. But I thought it was impossible. I thought you had to import hops for beer, no? No, it is possible. I mean, Guinness back in the day would grow virtually all their own hops in Ireland. Oh, so Guinness used to have... the fields of Kilkenny and places were full of some of the finest hops. But the Kiwis worked out how to do it more efficiently and cheaper, and now production is from there, nearly entirely. So I can see your hops are guaranteed Irish. Then what about your barley or corn, or what are you using? Well, we use barley, either from my friend who from this field from right that field there, right? So everything within about 10 metres of the brewery. And then where is it brewed? Where is it brewed? The actual brewing happens in here. This is the brewery? This is my brewery, yeah. This is lovely. So you can actually see the hops, and you can see the you can see the hops out of one window and barley out the other. We can come in around here. And do you have any? Can I try some? I do. So I am finally going to be able to drink beer that is Irish hops, Irish barley, Irish water, entirely without any qualms. Yeah, this is it, genuine. The genuine one. You don't know how long I've been waiting for this, Rupert. That is fantastic. You like it? Sláinte, beor atá céad fáin géad déanta in Éirinn. Dólan na sláinte go Joe, murach go bhfuil orm an bóthar a bóla a ríis. Cinte tá sé thar a bheith casta déanamh amach cad é bí éarnach go díreach. Ach tá a lehéad fáil. Caafar beagán breisiíochas agus dolas bailach beagán de he aimsú ach cinte ní gádoin bra bhágún is cabáiste a bháin. Tá ráanna eile. Tá masúil go méid an tá céan orm nuair a héim thór éadaí éarnacha, mar sé sin atá geistigam sa chéad clár eile. Bílam le fáileamach an féidir le mé féine gléasa ó bhun gabáid in éadaí na tíre, nó a meme ag rittimpeall la nocht is ma háin le guí. Fan
Sean Gilin cruma tús le shrán go imel agus bei Tristan a lauert le Tom Murphy den gan na dramadorí is clútsaí down. Sin imel an go garid agus in the sin bín Jesse a swinú gal díal drogaí a ríist. Breaking Bad a nach der TG Cahad. Have a drink on me. Have a drink on me. Lord, a drunker, no one-legged cat trying to bury a turtle on the frozen.